Nathan Morris tunang hun laya pathian mi man le mi tam takin biligrah mathartia an shiat lar hi kumsang khazako samsare piko kumkhan England rama alo pianga anule pa hi pastor annia atlero la hian anun hi aporve a zule draksa te tlanin heti hun la hian achungten bang lovin an tong trai saka ama soidanin voi khatchu kaidawin ina ka howa kanule pa te hian Steve Fields rong bol na hi an lo ena re lo te ka en khan tharau thing min khoya khamizan khan kamu manglo pathianin khuma kamut lain min pol chun zoma zule drugs ngolve atamin chanchuak ati hemizan hian isu le chandam tuwa apom thu asoi ani rong bolna alut kumsang hi panhi anun thak dang lama om nu in rong bolna akaltana kumsang hi paruk khan Shake the Nations Ministry adina an headquarters hi England a omani Shake the Nation Ministry han YouTube pa channel an nei nge ilo subscribe sak thei chuanin mal somna i chan nge ka be se achan chu sarmon thatak tak ngei thak tur om bokani Nathan Morris a hian mun sang rong bolin akala Christian tam takin Nathan Morris an shia dan chu America rama hat na thlen tu le mi noi chuang fe nun thak dang lam tu ti in an shilar ani kumsang hi pakhat khan Rachel Morris in America nin nei ani The Bay Revival Crusade hi kumsang hi som July thakhan Alabama Pastor John Kilpatrick kaishuan anwa nei ania hemitum hian pathianin Nathan Morris hi na satakin amhanga ama kaltang hian mi tam takin Israel le chandam tu an poma mi tam takin pathian an nei pha a mi tam takin taksa damna an chang bokani damna changlang sar zolzinga hian Pastor Dayla Noxi atelani kumsang hi som pakhat khan The Bay Revival Crusade hi America a mun sanga nei ania hemi crusade hi go TV a live in an peng nge ke po in ka infua pathian na tho aro pui khop mai an video hi YouTube pa en tura omani The Bay of the Holy Spirit Revival ti type la alo lang tur meng Morris a follow the na Nathan Morris hi Instagram Facebook le Twitter ate a follow the ani in zawai in lalpan mal som chawro se